بلافبونا ویروسا کورونای لی دیاربکر د آستک مترسیدار ده بردوامه کولگوری دانه جه عالی جورا بجشکانا دیاربکر و هاتنه پاروکرن لی دیاربکر روزانه کم زده 5000 تست تین کرن و جوان تستان جی 2300 تست پوزیتیو دردکوین. درباره ویراوشه جی بجشک باله دکشن کم علاقه با واکسینه. رهبر نخوشخانه صلاح الدین ایوبی سادات öz kullanıcı dike ku li Diyarbakırê hinjî eleqeya bo vaksînê negihîştiye asteke baş û ev yek dibe sedem tujbûn zêdetir bibin û bi vê yekê vegirêdayî jî li nexweşxaneyan bo dermankirina tujbûyiyan beşên nû tên vekirin. Servisliğe transfer sayısı 44. لنخوشخانه ما هجمارا کسین کل سرویس جبر کورونا تین درمان کرن 44 لی بشا ما لزگین جنخوشان تجابویه و جبر وی یکم ناچارمان کو بشکن نویا لزگین با نخوشان و بکن روش ما ترسیداره سدم کم واکسین بونه تا که ریبازا خو پاراستنه جو کورونای واکسینه بلا ولاتین ما واکسینه بکار بینن جبو پاراستنا خو و حسکریه خو بلا واکسینه لخوا بدن. د نخوشخانهان ده لبر خالن پشکنینه ولاتی دکوین ریزه و اف ریز جار جاران گلک درج دبه لگلویه که هر چقاس خالن پشکنینه تشبن جی خالن واکسینه والانه و بجش کشیاریه ددن کو تجابونا خالن پشکنینه جوالابونا خالن واکسینه نه و ولاتین کو نیرینه وان آبو واکسینه هاتی گوهارین بری خود ددن جهن واکسین بونه. یوزیانا هرم مگو که زیارم تستاخو بگرم برا از در نکبم کورونا ازيار ماشي اخو بكم اجبوي كورونا هاتم ابو جارا ددوا وجارم بيكتن انا جام هاتنا دنمه بمن كا بيكتن انك نرحتم كا بيكتم نكتم دياربكر بينا غايب بشتي بالان جلكري ملت تبخو بيخس هج هاتن ايش استندر باز دبه باو بلا موش خاردي قاتلي به Ayağım mıcaşina ne kır avli ekinci keten virüs bun memleket faydavi dine lomaz bun. Çünkü aşı güvencavit ne vayana. Nabej ileyim via aşıya vi virüseye. Ama şu test olunca merad xina. Mesela çan Abdülgun demeda bun keten fayda ya bu az bun. Li Diyarbakırê hejmara vaksînên hatine bikaranîn ji 1 milyonî derbas kiriye û hejmara kesên du caran vaksîn li xwe dane jî 353,000 e. Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê jî Diyarbakırê rêjeya bikaranîna vaksînê ji 53 ye û bijêşk didin zanîn ji bo ku rê li ber tujbûna metirsîdar were girtin di vê rêjeya bikaranîna vaksînê herî kêm bibe ji 75. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.